India Alliance ni candidate AsishKumar Saha tei Ramnagar Bidhan Sabha ni candidate Ratan ni Pirmungo Fashalo Krishnanagar Amchaio KhlaikHa Kaisa rally Manjaka CPIM ni haste tangphang JitendraChowdhury no khoboi CPIM tei Congress ni kubuno ozamarok West Tripura Lok Sabha achuk thayo batainai India Alliance ni candidate AsishKumar Saha tei 7 Ramnagar Bidhan Sabha achuk thaini India Alliance ni candidate Ratan ni mung saklaijakmani sale simino AsishKumar Saha tei Ratan ni Pirmungo salbrum no ongkhorjak haste ni CPIM tei Congress ni osamarok abo haikeno India Alliance ni candidate AsishKumar Saha tei Ramnagar Bidhan Sabha ni candidate Ratan ni Pirmungo Fashalo Krishnanagar Amchaio KhlaikHa Kaisa rally Manjaka CPIM ni haste tangphang JitendraChowdhury no khoboi CPIM tei Congress ni kubuno ozamarok মিছিল হবে দেশকে লুণ্ঠনকারী দেশের সংবিধান এবং গণতন্ত্রকে ধ্বংসের যজ্ঞ শুরু করেছে এই শক্তিকে হারিয়ে গণতন্ত্র সংবিধান এবং প্রগতির শক্তিকে যাতে জেতানো যায় abo haikeno fainai chongbariwo kaini achuk thayono India Alliance ni batainai rokno koplai khlaijaknani bagai kobok pungna rekha CPIM ni haste tangphang JitendraChowdhury Raja Khora aguli ni simi pranop ni kokthum Chini Khorang